Tingin patnang ban batay ngin yale studio hangno, office hangno. Tapi ban repair mi bro khaya ni kalabon pala. Kani kayat bangalanya mga. This is the yet. If you don't plan you ban sinle. Hang ni ngin passion real ema. Hang ni kila ipen create dan sak. Come on. Tala pat phone high level. Okay. Kani kali before. Lagi sepet sek after. Ladies and gentlemen, Richbon Suisian pinik video mentang ini ya. Move no jaka bakam he. But hakan ni jing tray ke jongi na bata jongki jing snap content ber ki wei. Te kani kali kesin ke bing koming ini ke jaka ba he kani ke bingi kwa bania. Ban tray kam sendan. Ngilawat jaka la kato kani menta bingi kwa pen he ke kam ke jongi. But kibabun ma kila irap bingi limba social media bingi ban irap ban penyo yeng ngi. But menta Ngila ini ke jaka hang ni bahkan dapat reveal ke dai hai tenrai menta ya bani sedang ban khoi nyo tu sensar we you well te ngida ke jaka ke bahe hang ni kum ni but kani kadi kan lom ke studio space dan tak full front media berkumju ki kam sna content ni te ashwa ni babu san indak ti lari pigas pila ban gas ni jaka tan ding nompat itu Ray kini ki porlok jungi ki balaya sedang ban pen khoi kom ke bedai ni ba damang lit endai ni tahu baju endai say hi to the camera yes ti mata sing yang jing pen khoi jing bam pum pakai jing sum ketik kini jaka bro kowe ti hang ni ru in sale ru ya ke jaka na beta jong ki podcast wat ki wei ki bangin yo ke jaka balak kham long permanent ken dia te ngimil ti bakan long kum tam ini penan kami kini jaka bun snem te ngidan hani ki room seru hani bro teli bagi kwa penan kami kini studio ki balik si dari pidan kam hir ngila ban lesi ban perkhat ban yo ban ya ai bentalang tenre kini di studio jungi but jing pum te ban daladap pan speni pi kalong mama celowen sedang trikam no di dekat PRT. Sana. Nama. Yes, kayak gitu. Jim. Abun ha kapumpong kerja ibu. Ini raja ini stesen kan? Stesen apa? Bah. Di mentai ni ini damang, improve guys. Iba lawan nado mana bantrai kam. Dekat tu biji nak koi nado kelai biji ma pakitia gitu sih. Nasi koi mentai ngila ada kam. Kelas nak lihat duduk mana? Duduk mana? Kau boleh ngila. Kisah kau kini kerjakan pengila yuk. Kau yang ada kat lacan lah. Nampak kam siwan bukan tidur. Tidur siwan dia berkutat. Di Facebook mo kini kenapa ni kini bending ni kahol ni. Kabiang, ini pandai podcast. Kalau hek pala mo. Kani fishong kamera ni marway. Ini pada mulai you, mulai surgery no. Mulai surgery no. Pilih rumah ada ya. Kuno imam bisa sah sampai apa? Sukses. Kini kedi ka kejakas nak konten ke ningkong tam hajela bikalia. Wow. Pipi lah menuan sudah konten kapa pipi muan. Kalau benda kesin ke ningkong han bikalia lah ni dok isi bro kowe. Wow. Great. Padahal akhirnya tak ni long dia binturan. Ngalakrian ada benar. Pemintai lawan so ini gay. Lawan rau senyam. Kiki. Harpik, kejanyat. Brot. Wow, tu very good. Ana. Kamu berfungsi ini. Bah. Ya ka talang, tapi talang senang kelas. Talat tak siapa pun syabi. Saya sini di sana mana yang kamu apa? Damang si orang yang kena kamera ni bamulek you. Ini podcast.
Kali dah kali. Cepet ke jing smart jong idaman bandung kuy ya kan ni ke kamera bentang ke podcast jong ke hashlong maniru layo ke space ke bahe bentang layo bentang kam shibon ke ni lala bende so many things, varieties of programs, shows, doing content and so many things. Damangan ke लिए भी dan plan yo ban finle dah layo kini dah ladap kini ka ladap ban mau ban install kini ke berkhot ni new office. Ang ni ngin Pak Chandri le Emma nama jilai saya komen jing jai tu Emma apa ni nang trikam ini le real. Nama dia ngan ada I permission dari barcode di Sofedi. Yo yang ngan I trikam mi shooting video de jadi smart jing ini le. Sana movie. Kasha? Layak Pak Syah nak dunia Pak bisa. Mangila ya trikam ni tadi wasana movie kung talong tu jong kay. Nganay Pak Syah kum no ken? Boleh. Itu tengah bukan sini perjuangan menu-menu. Gila. Oh, keren dah ka tin you sini Nigerian tak tahu itu enggak. Bahaba anak. Datangan Long selek run ini. kita. Dia salia em. Song ni syuting film Tu beli pan epic pan. Ha? Em Kita paslah pisau hai kisah hai ha. em ngasuang. Di mentang alek wat nak Syah nak kedukan. Luar kini kelai Pak Syah. Kita ribut mah kibarim kiba yuang ni. Te orang khang nak habis sailor pen. Bahkan keluar ke cakaman yuang sena ye. Jalan tang kamit. Cuk. Minta deh. Kani hang ni. Tingin panang ban batay ngin yale studio hang no ngin yale office hang no tang ma ngin hab ban yeker betam batay jaka ngin hab hi ban ker. Namar de ban ker te ka jar ba ngin namlak pan kamar kan don kop. Tang ba ngisay pet kalau ngam mah. Tin re jaka ti ka best plat. Ko api pinyawan me. Sesuan ka hiwan chingo ka. Wei, kanya ketuntut. Yang buat Nanti kanya dah tu. Baik itu ban pa repair am. Tapi ban repair am ya bro kaya ni pelabun pala. Labun. Enggak, ayat terus saya sana. Tengok ban ni to batai pingin ni le. Kata ko nang free kata. Amo along Extra kan. Bashim mina na. Em 50. Tang kan ni. Kisil. Kinsil. Kisil na. Kani tu pihar siapa kan? Kani kami kasota. Kami siapa? Oh, namu belum. Sejurang ka balik ka gym kani pihar siapa? Kani nak kadang ni. Okey. Kamu kali dunia ni. Kani ni. Fikwa ni mesti kani ke space kalau. Taman lo hab sewa extra. Extra. Kuali office ni sini gimana ba? Kani wali studio ba? Ti office seal benar kin nai room shoot nanti. Room bitang situ baik ibuan apa di room bitang itu. Boleh sim dot. Sini yang kisah ni lah kan kita. Ban seal kemudian kini kita hab seal. Ti. Nak kemana langsung kerok sudah. Tapi ni dari basil. Kini hab seal. Bukan. Ayo. Oh, tangan ni tu. Hai le yuk. Ni podcast. Dah lah balik hang ni. Nanti ke ibiang hang ni lah. Ha. Kadang nanti ngasuh kat ni lah biang. Ha? Kadang suka biang ni benar kata. Kalau saya beli kalau lampu sedap senang. Bring orang kembali ke biang kanian, maka ni hap pedeng. Chances ban leak lah ni ban don ini kham guna lah benar kata. Maka kata kalau pensya ya kaslap sejauh. Do kalau dan iu hajrong temelong pensya kaslap kemudian dibeli studio hang ni kan no extra studio dah ni podcast dedicate dah ni right. Sudah kan aku ibang mana podcast. Kini ni kata. Kena. Terhappy. Pergi minta. Tak lu kan jingkemen ini kelayok Syah berjumpa. Bang du ing ki. Itu. Shop. Ini
Nice. You like it? Dapat jembang. Pekong yang ini yang bang kencah. Bang lain siap. Rồi, bắt tay em tôi thì buồn lệ yêu. Bentar. Tangan bam ti syabat ini. Hot dog. Boleh. Semua. Jembang. Lalu you duduk mana Amal? Ngal ada nyat artli kayit. Pergi tak kaya? Kani kayit bang ala nyat bang. This is the yit. Look kat lu jing pernah pek dan name you even page stay pek mentah lai. Gila dah The Zoom. Si kita ni Amal lah nyat atli kaya. So nice. Hadin akita senyap sate atli. Bắt tay ngại ima, em ai mà sừng bay để như sừng bay, tùy rung, lệ reels, chặt reels. Nang tadi Nhặt cái yết sừng ba. Nang tadi Bet mentah. Hang ni kita ipen create website yang dah ketika machine. Bet. Kita connect ni machine ini. Okay? Ini kira cuma bertanya belum. Ini Mesin hari. siang ngasih. Hah? Tidak iu tu. Dry cleaning dia. Ni tak ikut dry cleaning. Bet fokus jadi safari. Bet lambat cerut tu. Penyupai gambar kuat malah. Balak pay. Tadi. Oh hot. Amin. First tu. Shoot malah, shoot deh, bukan sepi ini kemarin. Oh shoot, kuat pula. Yang mana lu ya? Oh, ada sebelah nama food. Namanya ibu ya. Tuh, ngeladap dulu kan yang ni, ya man, penipi, kayak yang berokoi lah, long long bos tangan berkut. Bakal aku dah ni. Bet ini ke office ni mentang ada pen kuat PE ke condition mana kat tu jing jebo. Ke jing buan kinyut. Bet mentang lah kuat ha. Bet kini ke kamera le. Balak kenai. Wow. Sini ru balak kuat ha. Bet nak kenai. Bet kenai krak-krak ada penkut. Kalau semau biru. Kini ke Jakarta podcast juga Hasilong. Kuat bah. Kini ke entrance ke Jongi. Ru kalau kuat. Diminta ni alam yang ipise Syah Iba Good Freeman Makin ya Pin Snow Bakum lu dia isang Ini lah ambil video Begini belayar kat hai Ini rula kat Lima belayar kat pada kajian Kasih hai Pergi anggur le. Bila kelas rekam itu ya. Mana? Bila kelas rekam baru. Gila asap kali tu. Isinya itu hilang dan rekam. Sebentar apa dia bakal. Tekran kan? Ada kerana dua ni. Dia mentang nilai dap ya kan ni Jakarta hang ni te sabansa. Sabin wansa i kong Emma. Kejika habis no kong Emma. Yang sama lah. Ke kamar sejah hai finished. Kamera sejak yang sampai.
Hangte kita arli kamera kawai ke penkena kawai ke jaka kawai jaka su. Nomor bala da pilit shabar jaka amin la da pilit penkena jaka lit shabar kan sesmalut ke besong ni. Kira. Terkadang haban lit jaka badai-badai. Dengan sedang kawai ke jingkang ke betul su, kawai betul bracket betul jung kawai betul Tadi kan kamsuk ipiru pindayawan kerangin yo ban pensiong pi kini penkena. Kau masih keren biang pi, kedang kipai ba kedang kwa bi keren ba pi. Keduk. Tidi kemi keduk. Ini yang lama. Kini di keduk. Hai. Siapa di alam syekh kemi doa. Galak hat ngadu bene lak terekam. Sengok nu. Ni ngamnang sebatai syuk ni. Tak ngelalak kai game. Wah terus kita mandok meni abang udu bakadu, lada nene kadu, ulit, ubahe, ubana, ubahnya, lada nene berot, ubarot. Ikpa terus ni ikpa. Kupa tebak isang senang tebak. Tidak berkoyeng lah kupa lali isang. Alika mai pi. Kisah kuno ki, pahe apa? Masuk man balat nilai office tu. Ni baik dia. Ini lada krekot kan ni. Masya Allah. Tak lapat phone high level. Mana dapat? Awal gitu. Dan dia Tu, baik. Kan tadi pi bom tri susah betul. hai. Ngah country IUM. Nado mana ini lihat nong side toilet nado mana. Yes. Isut ijo jangka. No please. Kalau pernah ke toilet tu mengasat tengah. Iya mai kau pun noi video. Dengan bentuk kumdoang. Aku bawa bentar. Tinggal ada batai kan tu pun kan. Kini baru upload kini bershoot lah. Dia tak men shoot dan di Indonesia. Bisa konten box. Bahkan benda ini di daman. Ini lagi worse. Kini ni ngilai hidup ban pendalu bolo haj. Tengah try kong emai la penilu di pinu besdang na bukun. Tengah ni kali ban mi sete surok ba. Laki hukum tu bagi ni di kamera kemeningkong. Kamera ke baa. But kini sini di kamera kiberit hamrit pada kade kani bat kani ti ladap ban leluk ni ti seban sna seban airong lek interior kendiat ti bat kumni kani ni tunjuk in habane interior nambakan kami tenat kendiat nomor bingin habane studio bat kiwi ni ti kan kamsuk kurkom let kurkom wan kurkom shong kurkom shoot ke bakam kongsan shoot di sini di Jakarta sungi kemang pak pi penyawan di pila ban ni kendu ingi hang ni hanu ko poru di kani di office jong social media kan dan hang ni dalam mat ki studio per bingi ju shoot na ko ikpot ko ipat na ni production house ko jong ni kami di production ko jong ni bingi agerteng Vox Press Media mo di kani di kam ka bingi tre shiperlock mangi mga bikini ki perlock ko jong ni te ka bingi yo ban penmi ki video bat kini ki kam media ji per Tibat kaju social media kumju media pak social media juga por tibat kani hang ni kan ke jaka bingin yo ni terekam da beta kita ki brokhai ti room ka labiang bah ka lahe bat ingin sai kendu yang pat hakka si kendu yang pat desi hadu ini sini banwan kani di sien ke baningkong ke sengi baningkong mene pila ium tu ka kanu jing jebo mtak la dap kani la dap penkhoj da ka jing smart jungi kong ema dak sapti senan menele ila laos senan dak tuka dupatta scarf ila aib swak la adat benda la khoi jing pe second day pat ngile ayu khanang ba nginang la mi pemha susu ni ke jaka mo hadu ni sem yang pi koi video ko si bon perlok oh yes pokoknya ya yes Misteri usna kan? Misteri unne ya karong yang tai tiba pay tiba Thomut thomat Toilet pat. Naman na. Toilet tu kan le mo. Tulis sa le mo. Pikon le mo toilet. Ni la tu pat. Paju ko lai. Tay. Chalo, see you. Bye bye guys. See you in the next video. Kami kedua. See you guys. See you. Bye kami kedua. Bye. Yes. Well. Bye. Bye.
Dia begitu ini siang. Di ujung yes. Pembeli Pak Amar deh. Yes. Selalu kan nak biang.